Ini khususnya daripada kami-kami supir memberitahu kepada yang terhormat Bapak Kapolres Langsa dan kepada Bapak Kapolsek Langsa. Langsa ka kaleka yo. Yo di Langsa ka meraja lelatai ka. Awak tanyo ka di Pelakulong yo daerah jalur dua Langsa. Lewat Tegu menyo dari arah Banda Aceh. Yang juga punglinya awak Honda Sul, GT Sul.